October 13 की मनुंग नागा पीस टॉक लोशनगनी हाइबगी चप चावो वाफम ऑफिशियल ओइना फोंगदोकपदि लैति हाइना न्यूमाई न्यूज नेटवर्क की एडिटर विटोबो न्यूमाई फोंगदोरकली कोकोमिना लाउथोकिबगी मतुंगिना नागा की वारोइसिन पुरकपदा हिरम अमतद मणिपुर की अपुनबगी सत्तम कहन यारोय हाइदना मियामना मफम क्यारो वाकन मिफम फमदना प्रोटेस्ट तौनकरे NPF से मणिपुर थुगाइनरब थोलप पॉलिटिकल पार्टी राहाइबगी चिंगनब लैरे पार्टी असदिगी निकुप नाउम सिंह लैब मथौ तारे हैना MPP की प्रेसिडेंट ओ जुगिंद्रोन फोंदोरकली मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट सिंदोक्रे AICC ना हान एजुकेशन मिनिस्टर ओरम मोरांगथेम ओकेंद्रबु MPCC की अनु प्रेसिडेंट होइना खलक्रे अमसुंग कॉलेज कुंतरु की अपुनब माइरोय सात्रेट सुन अहुमना सरुक यादना मणिपुर यूनिवर्सिटी की कुंथ्राउम दोइसुब इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल 2019 ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंह हौदोक्रे मैम खुरुमजरी अदम येंगबिरब इम्पैक्ट न्यूज ने हौजे पुंजा से फाबुगे मरु एबो पाउसिंग मियाम द पिजरी इंदोनागा पीस टोके वारोशन पुरकपदा एनिशन आयमना तोंगानबा फिरालमदि कॉन्स्टिट्यूशन पीनरनबा डिमांड तौबद इंडिया लेंगकना याखिदबना करी थोकदमनो हाइबा अरुबो ओइरी हाइना दिमापुर लेडिबा न्यूमाई न्यूज नेटवर्क की एडिटर विटोबो न्यूमाई फोंदोरकली टेलीफोन की खुतांग इम्पैक्ट न्यूज की एडिटर इन चीफ रूपचंद्र युमनामगा विटोबो न्यूमाईगा अखनना वारी सारबदा माकना अक्टोबर 13 की मनुंग पीस टोक लोइसिनगनि हाइबगे चपसाबा ऑफिशियल ओइबा वाफम फोंदोकपदि लैति हाइना थमलखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तोगान बा खुलाई पाइबा मसुंग पाइदब लुप सिंगा सानरिबा वारी सी प्राइम मिनिस्टर था अहुम की मनुंग लोइसिलु हाइबगी डेडलाइन जी 31 अक्टोबर योक्सलकप सिदा नागालैंड दा हौजिक करी फिरम ले डेडलाइन हाइबा वाही चेको कमाइना लाखिबनो हाइबदि Yaman tadre ba July की 26 ta NCNIM ga Government of India na unakibda Government of India की interlocutor RN Ravi na admai high evening the Prime Minister expressed a desire to conclude the Naga peace talk within 3 months high evening. Now given this point of time media the report of the last October 31 high evening. Now the NCNIM chairman Q Taku termed this expression as an ultimatum to the Naga, and the same thing Ojiki NCNIM the Asok launcher Piek Muibansu an ultimatum to the Naga and high evening. Adu say the recently Aryan Rabina few days like Magi, President Nenama Kopada, the Naga peace talks will be concluded within the stipulated time. None of the parties have mentioned October 31 I believe mentioned clearly specifically mentioned to be late. Although Sida quick reading the October 31 one although from the October 31 and specifically or officially Moina mentioned over the labor Uhide. Although Sida Yara NCNIM the flag and constitution in Maram Wereka Ziki Toxi Ziki Hadlama Haidi Wegi the difference level with the Toxi between the NCNIM Government of India Gidi Kiampuin and Kiamsana. Kamai Toba is the now the Nagas are holding their breath. Things are very uncertain and the Kupudorino had to do Bahasa Yamna awabale haibati karigumba conclusion amakak porakpa yabagi film din leibra aduga loinana ahoigi conclusion porakpada karigumba NSNIM yaudраbasu atai mayam siga tawraba yai habagi wafma thorei basi karai bhawa masi oitopa yagadoribna security gi da hairaga security adu atani haina social media da okay reporters thorei de physically koi ublekte sumba security gi
lokatpa duwada have change amasu late everything is still normal. With regard to the security aspect. Although Karigumba, what we generally believe is without the NSNIM, Government of India, the agreement or they may not enter into any agreement because the NSNIM, the Karigumba, Moina, Highline Torba, or something which, or overlook Okibada, I think there will be a problem. Problem in the sense, NSNIMC is a well organized and the largest group among the Naga political groups. Aduna, because they are quite influential and they're quite powerful, they're well organized and Aduna and the government of India obviously they're aware of all this and having aware of all this, we say NIM was highlighting a proper group agreement entered Ogni Haviti. Sahi kunithoi hena India lenga kamari nation ayamani ki marakta wari sanar klaba matung October 13 fawgi manungda Naga gi waroshin purak yabgi oithok lairiba sida hirama matada Manipur gi apun magingam khai kahan ma yaroi haidun wakan mafam kyada sathat kre protest tawna kre oirakliba sarang nabu fiba masibu thengna nabu Manipur gi tongan ba civil society organization sing maruina UCM amuko CCSK herikona chingba sing na punsindu same kiba Coordinating Committee of Manipur Integrity Koko Mina Lautoki bagi matungina Wangkai Kaitel Asang Bida Konung Leka Youth Development Club Amade Leka Yasigi apun Mamaira Pabi Loop na Sinur Wakan Mifam Chataki Wakan Mifam Maduda Manipur gi apun Saktam Kai Yaroi India gi Kanglup Naiba Tausil Lepu MLA Humpuna Chapsab Firip Lauto Manipur Thugaigano Haibana Chingba Warol Iba Play Card Kya Sijinaki Protest Sina Marilenaba Protest asiga marilena konung leka Youth Development Club ki President Thokchom Heramanina Phongdoro kibada India lenga na chahi yamlaba Naga gi waroshin purakpada taramna oi tawbutapu waroshin purakpada Manipur gingam khai kaina da honor club de miyam na yaroi Manipur gingam khai gidama koko mina sangchilak khongjang khudingda konung leka gi miyam na mangjil thana saruk yagani Phongdoro ki नेशन आयम का भारत सरकार वारी सामो तम मणिपुर अपुन बसक्तम से कायरक कदरा हाइबगी काहेन दनबै दमकता अखोइन स्लोगन सिंग इदुना भारत सरकार देखो मेसेज पिजबनी मणिपुर अपुन बसक्तम कायबि यारोय इंडिया न कलुप नाइबा थविनचिन तौबो यारोय मणिपुर की एमएलए सिंग दिल्ली द चलु एमएलए हुनरुन चुमु फिरेप लेपु इंडिया ने मणिपुर थुगाइगनु अमदि वरोचिन पुरउ अमसु वाकाइदि पुरकनो हाइबो मेसेज से कोइ भारत सरकार द पिरि नबै दमकता कोइ गसी कांलोप अनि ने सिंजर ग सिट इन प्रोटेस्ट से तौजबन Nakalamramda Coordinating Committee of Manipur Integrity Koko Min Lautoki big matungina poide leimerol apun maira pabi Plam Kangla mai amasung thaudabu lekai mera lup na sinduna section mifam chathakrai Mafamada Mifamada Manipur gi apun magi saktam kaibi yaroi Kangluf amagi yengbada Kangluf amabu kaina na basinba to u haibna singba kholau kyasu lauki section mifam asiga marilena Plam gi President L Memchowina Peace talk gasina maram oirga Manipur gingam kai sokpa yaroi waroi sina sina Manipur gingam kai kaina na bahonara klabdi miyam galoina akan makhongjang sanction gani koko mina sanction lakpa khongjang koding makta miyam gi mangjal thaduna saruk yagani phongdoki nakalamromda Johnston Higher Secondary School gi Mahiroi singnasu geta thoraktuna Manipur gingam kai kaibi yaroi haiba kholau kya lauduna protest tauki kai gumma kaiba yaraga de koi Manipur da koi ipai puna logi ba thauda Jun terain pan atau di matakta akoi praja miam sida sanction lakpa koi komiko ko mina mina sanction lakpa khongjang duta koi saruk lep saruk yagani akoi ipai puna logi ba thauda thawai thadok pa ki ga koi akan ma khongjang sanction nan bai da sem chare Manipur kai na ba honarak patarga di Manipur gi saktam kai na ba honarak pa Manipur da sing da tam da lai ba sahi lisang sina sahi Lisingani di mathakta leira aba akoi yelongi singbo maset thuai na mo honara agadi Manipur ki imar singna ko mi ki imar singna lep tu na leiri Manipur kai ba sugya ya roi hai ba se akoi ki phidam ni Indonaga Peace Talk waroi sinasga marilena na Bishnupur district ki Bishnupur Kaitel dasu wakan mifam chathakrai wakan mifam ado Lumangdong apunba nupi lufamasung Lumangdong ima Kaitel Development Committee na kokomiga kusam na dun chathaki bani wakan mifam ado da Kaitel family bising amasung nupi kya na saruk yaki
ओरकलिबा मणिपुर की फिल्म असिद सेक्शन फिरेफ लौनरनमगिदमक कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जिरेबाम ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोक्जेमी कौवा कमिटी में सेमले हैना कमिटी से कोऑर्डिनेटर वाई संजीव ने फोंदोरकली ngasi जिरिबाम की बाबूप्राद लेब जिरी इमा मैरा पाइबी अपुनब लूप जिम्पाल जिरिबाम की ऑफिस ता जिरिबाम द लेरिब सीएसओ सिंग अमदी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग सरुक यादुना मिफम अमा पांगथोकलब तुंग द कमिटी से सेम खिबने वाई संजीव न मखा ताना फोंदोरकपदा मियाम न मिपाइनरिब इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनेशन आइमनी की मरकता चथरिब पीस टोक असना मणिपुर की इंटरेस्ट सोक यारोय करिगुम सोकलबदे डेमोक्रेटिक ओइब मखल मखा कयागी खोंजंग संगशिलगन हैना सेक्शन वा थमलकली पाइनरीबा मियामने पाइनरीबा इंडिया गवर्नमेंट अमदी एनएसएन आईएम अनि के मरकता कोई पीस टॉक तौनरीबा सिदा अखोई मणिपुर की ओबे अखोई इंटरेस्ट अम सोकबा यारोय करिगुम्बा मणिपुर की ओइबा करिगुम्बा इंटरेस्ट सोकबा याबा थबक तौरक तारगदी कोको कोमी की मागी मखादा अखोइनसु चंगछनबा याबा अदुगुमलबा खोंजंग कयामा डेमोक्रेटिक ओइ खोंजंग कयामा चंगछलकन इंदोनागा पीस टोकी वारुसिन पुरकपद मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अकायब पीब यारोय हैना ngarang famkiba political party singi mifamda warip lawkiba leite हैना नागा पीपल्स फ्रंट NPF मणिपुर स्टेट यूनिट के माइकैदगी थमलकिबा वाफम अदु अरान वाफम नि हैना ngarang मिफम अदु यावकिबा political party singi माइकैदगी थमलकली हिरामसिगमरी लेना NPF की प्रेसिडेंट ओइरिबा MLA अवांगबो न्यूमाइ उनब चलुबदा महाक्ति फॉरेन कंट्री दा लैखि हैना पाखुम फंगले हैरी मिफम लौकिब वारिप की मतुंग इना मियोय तरेट न साब ड्राफ्ट कमिटी की ngasi पांगथोकिबा अहानब मिफम दा कांग्रेस पार्टी यावखिद्रे हिरमसिग मतंग इंपैक्ट न्यूज की रिपोर्टर खेत्रीमेम प्रेमचांद अमदी कैमरा पर्सन आरामबम योहेन अनिदगी अखन पाउदम मा ngasi oina khwaigi maroiba pausingi manungda ngarang pangthokiba all political party की मीटिंग अदु दा लौकिबा वारिप अदु हाइबदी मरुइना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहन ब यारोय हाइबा लौकिबा वारिप अदु नागा पीपल्स फ्रंट मणिपुर स्टेट यूनिट के माइकैदगी हारिबा पॉलिटिकल पार्टी असगी वर्किंग प्रेसिडेंट ओरिबा रोबर्ट टी मराम अमदी होनरै खुई हारिबा सेक्रेटरी असिन थादोरखिबा चिरोलमगी मतुंगिना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहन ब यारोय हाइबा वाफम असे ngarang famखिबा मिफम अदुदा रिजोल्यूशन ओना लौखिबा लेति हाइबा वाफम असगी मतंगदा मियामना करिगिदमक्ता अदुक याम्बा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी म्यूजिक यावरगा फम्बा अदुगुमबा मिफम अदुदा लौखिबा वारेप अदु करमना पार्टी मना हारिबा वारेप अदु यावदि हारकदिबनो लोरेना ngarang famखिबा मिफम अदुदा यावबा CPI की माइकैदगिदि हारिबा वाफम असि यामना तरंग चीफ मिनिस्टर ना फोंगलोखिबा लोरेना मिफम अदुगी दमक्ता अखोगी चेयरमैन की फम मोइखिबा हारिबा चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहेंदनबा मसिबु प्रोटेक्ट तौनबा वारेप अमा लौसे हाइबा मतमदा मयाम अमा तोइना यानकी हाइबा वाफम असि ngarang मिफम अदु यावखिबा अखोगी CPI की लुसिंगबा ओइरिबा CPI की मणिपुर स्टेट सेक्रेटरी ओइरिबा एल सचिन कुमार ना इपेनोस फोंदोरखि लाइबक थीबदी ngarang si manipur ki territorial integrity si kaibe aroi haina yam sena hargadi logi warep se masi party punamaki amato warep aidu oi harabane adu NPF masamu si yauri bane adu warep si sima number 1 when lorage hai pochi lapatamda akoi meeting du yominariba NPF की माइकैदगी करिसु एब्सटेन तौरे नत्रगा करि कैनोमा रिएक्शन अमता लाखिबा लेते अदु ngasi वारेप तो मदु खनगिदबा नत्रगा लौगिदबा वारेप तौना थमकप मयाम सिंग सियाम निंगबा काइनियाय ओय मणिपुर की लूरबा तंजा स्वाइदा अखोय मसेन पांगदिग मानना अखोय पुन्ना अदुबा अखोय इंटीग्रिटी सोकपा याबा वफम मयाम सिंग से अखोय पार्टी सिंग पुनमक्तगी मसे रिएक्शन से अखोय लाहनिंगदि नाकल अमरोमदा ngarang मिफम अदु लौखिबा वारेप सिंगी मनुंगदा मियोय तरेना साबा ड्राफ्ट कमिटी एमा सेमखिबा मियोय तरेना साबा ड्राफ्ट कमिटी अदुगी चेयरमैन ना हौजे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओरिबा जुमनाम जॉय कुमार NPP गिसु पगी मिहुत ओइना करक लेबा जुमनाम जॉय कुमार ना हारिबा मियोय तरेना साबा कमिटी अदुगी चेयरमैन ओइरगा ड्राफ्ट कमिटी असिदा यावरिबा तोहान बा मेंबर सिंग मरु ओइना मणिपुर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओरिबा NPP की मिहुत अमोइना करक लेबा जुमनाम जॉय कुमार अमरी तोहान मेंबर सिंग अदुना BJP की मिहुत अमा कांग्रेस की मिहुत अमा LJP की मिहुत अमा NPP की मिहुत अमा अमदी शिवसेना की मिहुत अमा हारिबा मियोय तरेना साबा कमिटी असगी मीटिंग असे ngasi नुंथिल पुंग अहम ताबा मतमदा हौखिबने अदुबो हारिबा मिफम अदुदा कांग्रेस पार्टी की ओइनदी हारिबा मिफम असिदा सरुक याबगी पाव लागते हाइबदी मिफम असिदा कांग्रेस पार्टी की ओइना मिहुत अमदा थारक्त्रे हाइबनी अदुबो इंपैक्ट न्यूज ना अखोगी इम्फाल मेल लेरिबा कांग्रेस बाउन चटलगा प्रेसिडेंट को नरबा मतमदा महाकी ओइबा वफम थमलो हाइबा यादे अदुबो हयेंग नुंथिल पुंग अनि ताबा मतमदा कांग्रेस पार्टी की ओइबा
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯃꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯀꯧꯕꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ CPIꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯍꯌꯦꯡꯃꯛ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗꯣꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯀꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯛ 31 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯔꯤꯛ 31 ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯕꯥꯏꯛ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯙꯔꯅꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯏꯍꯧ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ NACN IMꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯇꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ngarang laukiba all political party gi mifamda resolution on lauki hariba Manipur territorial integrity protection tawni haikiba wafam adu ngarangi resolution adu yaudi haina NPF Manipur State Unit ki working president oriba Robert T Maram amadi secretary oriba Honrei Khui Kasung hariba mi ani sina thadrok chirol amagi matungina hariba Manipur gi territorial integrity kai haloi amadi sokpa yaro haba wafam asi ngarangi resolution da yaudi haina ꯐꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ NPFꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ NPFꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ MLAꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯃꯩ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯋꯥꯡꯃꯩ ꯅꯤꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯛ ꯂꯦꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯒ ꯑꯣꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯤ NPF asi Manipur thugainanaba tholokpa political party ra haibagi singnaba lei party asidagi cheksinna mikup nahum singna lei si hena MPP gi president O Zugindro na phongdorokli RSP Trinamool Congress DVS PM swing NCP na chingba political party singi mihut sing yaw na ngasi MPP gi office ta pawgi mifam amada Zugindro na makata na hai nation aima masung India lenga kani gi marakta chathariba santi gi wari gi waroisin lakpa gi iroinana state gi territorial integrity amasung Manipur gi apun magi saktam gi damak chap saba apun magi oiba firepama lep nanana bagi damak ngarang all political party gi mifam pangtokton apun magi oiba warepama lawba laikre adubu all political party gi oiba apun magi oiba waref lawkraba matungda NPF ki maikai digi all political party gi mifam na lawkiba waref adu manipulate tawbune hai wafum yauna ahen wafum kya phongdorok pasi yaningde asuk yamna luraba chiraba tanja sida state sida paleba lenga ka sibu sembada yauriba political party amana aduk yamna daita yaudabo wangang basi achum thawong nate warep adu makoi masamak yauna lawki waref ne yaning da belay rabade lengak tagi withdraw to haibo wafam phongdoraki
NPF na handok taba targadi MPP na tongan makal gi agitation kaya sanghilaktna Manipur da leiba punna khundamini ni ba ethnic group sing che masi soloi hainga lete political party im gi chap ethics khangdabane makoina karigumba government je masi na torok thabuk khudi mukta yaning da leragadi government gi moi withdraw to government di khudong chab su pamba governor na haiba simission haiba je masi Manipur praja puna mu thila haibne sima khangdaba kaino political party im gi chap ethics khangba targadi NPF na khudakta resign to gudamne adu natragadi ma sarkar da ma gi responsibility leba nga pugi daita do masa khangdre na MPP na lawi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC के President Sindokre All India Congress Committee AICC ना Minister ओरम मोरंगथम ओकेंद्रोबु MPCC के अनुवा President होइना खलखरे AICC के General Secretary वरिबा KC Venugopal न थादरक पचेरो लमदा ओकेंद्रोबु MPCC के अनुवा President होइना खन की बने Deputy Chief Minister ओरम गायखांगमना MPCC के President फमदगी पोथारबसु माकना पार्टी असिगे दमक तौरम थबक सिंगबुदी थागत लिहाना फोंदोरकली Framework Agreement of the CAB Lamdama Sida Sondanaba State Kitak Kongzang Gas Sanction and the same Sadun Later Hana All India Youth Federation Gichiro Lamana Kangalakli Thawal District Police Nama the Anti-Drug Association Lilongi Volunteer Singer Loinana Mioy Om the Gimakalmaka Agi Drug Singer Konana Mioy Ani Ngarang Numidang Pung Tararum Tabam that Lilong the Fagat Cray Lilong Police की OC Inspector O Ajit Singh Miyang Makada O Lilong Anti-Drug Association Alada Amadi Anjuman ge volunteer Singh Yaw Bukangbu aduna drug sijinaba Mioy ama Lilong Singh Jaw mamang dagi fagat ki Mioy adudi Pusam Muhammad Ali Sai Kun Apok Papi Muhammad Achauba Mangon dagi SP capsule Yangkai fagat pangam ki Farba Pusam Muhammad Ali da Wahung Pong sathab da Lilong Dam Makha area dagi drug lalon ba aniyam su fagat pangam ki Mioy ani adudi Lilong Dam Makadagi Pusam Salman Hussein Sahi Kuntaret Apokwapi Salaudin Amade Lilong Sinkham Makadagi Kulakpam Sarib Khan Sahi Kunito Apokwa Laikidrapaki As Nizamuddin Makoy Anidegi Espu Capsule Satret Kuntramari Fagat Pangam Ki Tung the Wahong Pong Satab the Lilong Haurebi Mayai Laikai Mohammed Akhtar Hussein Sahi Kuntramanga Apokwa FM Habibur Rahman Kawamioy Amagi Yumdagi SP Capsule Lishing Taramariga Chamanga Tarahumdoi Illegal cough syrup bottle Mariputara Mapan Amade heroin number 4 gram Tara Nithoi Fagat Pangam Ki Adubo FM Akhtar Hussein de Police Sing Lakpagi Pau Fang Badi Mapamadu Tadoktuna Sat Kiram Hari Hiramasikimata the Kiasamalilong Police Station the register Taukre Hari Manipuri lon Sakolhanan Nabigi Wakalolda Numit Humni Sumna Chataraki Bakuntare Lak Suba Manipuri Language de Gitoram Ngasiloshin Kray Imalola se no monomagisi Tarakadra Sithakikadra Haina Mipainering Lona Sibu Ngang Bada Chautok Sabangam Daba Mioy Singasi Marebak Nungsibu Mioy Nate Hena Lok Sabagi MP Dr. R.K. Ranjan Fondo Kray Tauramase Manipuri Linguist Development Society in Falamade District Institute of Education and Training Died Kaikol na Punakusam Naduna Died Kaikol the Pangtokibane Review of the last 27 years of Manipuri Linguist Development Habitim the Pangtokiba Palan Tauramadu the Atoyu Mitunglen Oikiba MP Ranjana Nipan Suba Shadula Chalaba Imalona Sibu Hena Yokatnaba Lengak the Fanwatan Lay Marilena Department Ahenba Miyeng Sanghaningi Fongdoki Makna Makataraduna Lonyan Kiagi Akan Masafu Lady Bachera Sida Mari Lainaba Department Lona se Yokatner about Fan Laitian Laitopachumloy Furup Kayana Puna Kundamina Ribelam Damasigi Fauna Lon Oidiba Manipuri Lon which Chakatner about Honabagi Mahuta Lonyan Nganglaga Southok Nabagi Sanabima Lady Basi Tadok se Lona Lona Esterasigi Administration Pipe the Yauriba IAS officer Singshu Manipuri Lon Mayak Sena Kangan about Marilena Singna Honaga Dabana Magna Fongdoki Fu mayamama lakpasita akhoi imarol se karmaina growth tawgadage chawkal hangadage se masi yamna darkar oi akhoi gi su koi foreign language development gi director ka leiri ba kangu se kari tawri bano haibatu de koi khangjatre google sta
मणिपुरी की ट्रांसलेशन से करमाइना याहुनगदगे अदुदे अइना खंगजद्रेको अखोइदा मधु करी हाइगनी पार्लियामेंट की थ्रू द हायु हायरगदी हाइनडबई मरमदो ताकपिरगा कनादनो इ हाइजगे तबुदबु लैंग्वेज की लाइब्रेरीबा स्कॉलर्स इन गूगल्स दा अखोइगी मणिपुरी लोन से ट्रांसलेशन की याउननबो से करी लेगे तो मधु मदिंगा सिगी नुमिसिदा होनबियु हाइसे इ मयामदा अइ रिक्वेस्ट तौजे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की सिटी पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्म थंगाल बाजार की MG एवेन्यू की हाईरा यौन दुकान अमा मैना चाखरे थौदोक थोकफमदगी इम्पैक्ट न्यूज न फंग पाउल थौदोक सिंगरांग अहिंग पुंग 13 मखाइरोम ताबल मथम थोखिबने थौदोक द आसामदगी हौजिक MG एवेन्यू द बराद लैबा मिलन पौल चाही 93 कौब मियोय अमगी दुकान की का अमगी हाईरा पुम मैना चाखि हारी मै चाकपा दु शॉर्ट सर्किट की थोरकपा ओइरम याय हैन थाजनरी मै चाकपगी पाउ फंगबगा मणिपुर फायर सर्विस की कांगबु सिंग मफम अदु संगसिंदुन मै कनबगी थबक सथखिबगा लोइनना मै चाकपा दु मतम चाना कनब ngमौखि थौदोक थोकपमदा सिंगजमी पुलिस स्टेशन की SDPO विद्यापति अमसुंग सिटी पुलिस की पर्सनल सिंग लाक्तुन येंगसिनखि मै चाकपा दुदा लुपा लाख अमरोम की मालचांग यावखि हारी CAFNPD Labour Union haiba Imphal the based of union amana Matha Enterprise ki Premchand ko myo amana local union ama Jiribam da linkatli haina pau se singda Fongdo kiba wafam do yumpham yaudaba aran mo wafam ni haina All Jiribam Local Labour Union ki General Secretary KSS Maniha na fongdorokli ngasi Jiribam ki divong dalaiba All Jiribam Local Labour Union ki temporary office ta pangthok kiba pau gi mipam da makha ta na hai kibada All Jiribam Local Labour Union ga Premchand ga karigumba makhal amatagi mari leinade asugumba achumaran khangdana pause singda phongdo khibasi yamna laibak thibane loinana asumna pause singda awai khum tawnadun laibagi mahutta labor singi yaifan nabagi damak mai onsin binase haibu wafam thamlaki KFNPD ni haiba Imphal base tawba labor union amana Matha Enterprise ki Premchand haiba misak asina jrida local union ama linkhatli haina pause singda khungdokhiba wafam adu yumpham yawdaba aran bani asigumba yumpham yawdaba wasi matungda pause singda hapringaida achum aran hana khungdokbiu haijari Manipur University की कुंथराम दोइसुबा इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल 2019 ngasiदagi Manipur University की एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल सिंह हौदोखरै Manipur University Cultural Committee ने सिंतुन थासगी कुनमंगा फाबु चथगदौरबा यूथ फेस्टिवल असिदा Manipur University दा एफिलिएट तौबा तोंगान कॉलेज कुंतरु की अपुन माहिरोय चात्रेट सुबना अहुम सरुक यारी फेस्टिवल असि हौदोकदा तोंगान कॉलेज की माहिरोय सिंगना नाट की फिजुअल सेतोना पोजीशन सतकी फेस्टिवल असि हौदोकगी Manipur University के सेंटेनरी हॉल पांगथोकिबा थौरमदा जर्नल सिंह हाई मणिपुर से साना खोनाबा मदि आर्ट एंड कल्चर हाइथोय सिंगदोइबा नतना एजुकेशन के लमदस अफब स्टेट मने मरमदुना हौगलकलिबा नहा सिंगसना स्टेट से मिंगसेट हेना पोरनबा होनबा मथौ ताई हाइन फोंदोखि थौरमदा इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की सोवेनियर अमसु रिलीज तौखि पनबा याबदि यूथ फेस्टिवल असिदा डांस म्यूजिक थिएटर फाइन आर्ट्स अमदि लिटरेरी इवेंट क्या तोंगान बा इवेंट क्या पांगथोकने फेस्टिवल असिदा मकोक तारकप कॉलेज सिंग अदो गुवाहाटी की असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी दा सही से नवेंबर 13 की 15 फाउ पांगथोकदबा 35 सुबा ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल 2019 दा सरुक यारुगदबनी It is an excellent opportunity for the students of the colleges and the university to exhibit their talents. If you look at the youth of our country and our northeast and Manipur, my own experience has been that the boys and girls, the youth of Manipur has been the best in northeast. Why I say best is I have seen it in the field of sports, in the field of art and culture, in the field of education, particularly science and math education, in the field of entrepreneurship. We have the best talent in Ningol Chakoba Kumaiga Marilena Chahi Kuding Yang Tangle S. Tomb and Sons Integrated Fish Farm Private Limited Sinduna Pharmacy Maktada Thasigi Kunipandagi Fish Mela Pangtok Lagani Imphal West Manungchana Yang Tangle S. Tomb and Sons Farm Fish Farm the Pangtok Banga Mela Sida Pengba Row Mirgal Amadi Katla Miam the Fangangadori Nga Mela Sig Marilena S. Tomb Sons
Integrated Fish Farm Limited के proprietor S Surchandran फोंदोरखिबदा लाकदर बेनिंगोल चाको फेस्टिवल असि मरी लेना ममांग तौरमदबा मवोंग द मेला असि निमित निनी चुमना पांगथोकने लोना मेला असि गिदमक पेंगबा किलोग्राम लिसिंग तरामंगा मियाम गिदमक थमले हंदक सही असि के ओना रौ मेरगल मदि कतला फिशरी डिपार्टमेंट लेप ममलदा मियाम द फंगनगनि हैना S Surchandran फोंदोरखि मेला ऐसी निमिनी सुबह तो जगनी तो डेट 20 का 9 द सको मुक्ताई 30 द मुक्ताई अनि रक थोबनी ना अदुगी येगा निंगोन जिंगेगा डेट 29 दा म फंगने द मुक्ता 28 मेला युंगागी मेला तोरगनी टी दा कोने द मुक्ता 29 दा मगा तोगनी निमिनी सुने पंगथोक जगनी बेंबाजी कुम होगी बदे माइना दुम केजी लिसिंग 35 तादन पुथोकनी वा ngaton kumsidi isingi ikangi dama hoigi mapung phana saw bangam drabna masi mathangi sawno bedam ta mathangi wena thame adagi wena di minimum da thoni IMC rohu miracle katlagi wena di keji lising tok mathak puthok jagani सही असि निंगोल चाकोब की नमेद हौजिक फावबा मथोंग मरम खंगदन मियामदा समम नब पोहलिबा से मथंग दा अमुक तौदन नबा इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इफ्सा न थादोर पचिरो लमदा खंगलकली अनाल कांगलुप की सनौ तंग कुमई सभान खुमरिन सेलिब्रेशन 2019 चांदल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लेबा लंबुंग विलेज की लंबुंग बैप्टिस्ट चर्च द पांगथोकरे द लॉर्ड ब्लेस एंड इंक्रीजेस द हार्वेस्ट ऑफ राइटनेस हाइब थीम द पांगथोकिबा सवान खुमरिन फेस्टिवल अदुदा लंबुंग बैप्टिस्ट चर्च की पास्टर नेल्सन ना निंगसिंग नुंबी अमसु माइखुम हांगदोखी तुंगदा नाट की ओइबा जगोई से क्या पांगथोखी ngasti की थौरम अदुदा डिप्टी कमिश्नर चांदेल कृष्ण कुमार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की मेंबर TS विलिंगशन AC2 DC चांदेल SDO BDO खेंगजोय इन सोखोमांग वाइटे लंबुंग विलेज की चीफ दरियाल आलम अनाल याउन मफम अदुगी मियाम सरुक याखी पुरुम चुम्बांग विलेज अथॉरिटी अमसुंग पुरुम चुम्बांग बैप्टिस्ट चर्च न सिंधुना सोथे फुरुप की ओइबा लौरोक ममांगी कुमई सबु होंगरिन 2019 ngasi Sandel district ki manung chana laiba Purum Chumbang village community hall pangthokre Give thanks to the Lord for He is good haibathim da pangthok ke bathorama da Purum Chumbang Baptist Church ki pastor Y Halpu Chothena harvesting festival asige mari lenena chahiye sida pangthokpa sahiye sida pothok marang kaina iswada thauni ki ngasi ki thorama da lim avom Manipur clam ki president Mingting Thao autonomous district council Chandel ki member TS Joy Lamkang Norris dialogue forum ki coordinator U Zenishan youth forum for protection of human rights ki president KH Fajaton social worker NG Kosing Moyon Indian News Media Private Limited Manipur state ki head Sitresor Singh Thaudam yauna akoi bigi miyamna saruk yaki Institute of Bioresource and Sustainable Development IVSD की तागेल पातल एबे कैंपस ता माहिरो सिंगिदमक नोम की ओइन पांगथोकपा ओपन डे एंड साइंस एक्सपोजिशन पांगथोकरे साइंस एक्सपोजिशन अदु कोलकाता दा नवेम्बर था की तांग मंगा दगी निपान फावो पांगथोकदोरिबा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की मांगोइनना राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन हाइब थीम दा पांगथोकिबने लमदमस की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट संग स्कूल कॉलेज की माहिरोय ओजा सिंह IVSD लेरिबा रिसर्च तौनबगी खुजु खुलाई सिंह कुबथन खंगन की IVSD की साइंटिस्ट सिंगना माहिरोय ओजा सिंह अदुद इंस्टीट्यूट द बायो रिसोर्स का मरी लेना चथरिबा रिसर्च सिंह की मरमदसु कुबन खंगन की Ashok Leyland Company ne puthokpa bus links Smart 42 Plus S seater ngasi Imphal East ki DTO Simon Kaising ne launch tawkre Lamjingba Motors Private Limited sinduna khumar lampak leba ISBT complex te pangthok ki bathorama du mari lenana kanagumba gi gari yarakta matam de semba gi khudong chaba leiba ga loinana khuchu khulai sing yaurba quick service hain mingthon ba Ashok Leyland gi truck wo gi service su haudoki Maruti Suzuki gi Super Carry hana mingthonba anoba commercial vehicle model among asi Sangai Pro de Eastern Motors ki showroom da launch tawkre Eastern Motors ki CEO Sinam Bikram na launch tawkiba commercial vehicle asi ki engine na
1196 cc ne hanagi ariba super carry model adudagi hauzik lakliba anobasina engine sawa henbata natana mapangal kanbasu heli hari Lebak asig mafam kuding na pangthok na bugum Thawal district asu National Voluntary Blood Donation Day 2019 ki thoram pangthok rei thoram adu District Health Society Thawal Association of Voluntary Blood Donors Manipur Thawal district amade Blood Bank and Transfusion Unit District Hospital Thawal ahum na sindu ngasi DC Complex Thawal da leiba counting hall da pangthok ki bani palan numida siga mari lena Voluntary Blood Donor Association ki miyoi singna khongchat amachat ki bagalona na lem na EP ki Imphal West District ki Langjing achoba CRPF ki main gate ki opposite leba hotel mari dagi yungang amadi yungau sing fagat kre using adu ngarang coalition against drugs and alcohol kadana drive sathaduna fagat ki bane fagalaba using adu miyam mang da haidok na mangan ki Bishnupur district ki Oinam da leiba Oinam High School da mayai kaba chinjak nisana mairoi khunai da piba chaitheng haiba hiram da academic awareness program ama pangthokre thauramadu coalition against drugs and alcohol kadana sindur pangthoki bani Bishnupur district ki Nambol Kaithel da yungau lita chani rom ngarang numidang mai thanur mangan kre Yungau Singado Development and Protection United Voluntary Organization DUVPO Nambol amade Nambol apun manupi luf na Nambol gi tongan mafam kya gi fagala kibane DUVPO gi president oiriba Taurem Khavana nisa gi mayok to changchi leba khongjanga sida mafam adu gi miyam na mateng pangbi yo hana apil torkli Singjamai Waikhom Lekai de leba Waikhom Lekai Government Upper Primary School de leiba award passing Lekai edu de gilai sangthem ongbi Gyaneshwari kobi nupi amar mateng pangkre Gyaneshwari na school de chatuna bench desks fruit amasung amairo singna sanana namba ball sing khusinaki Miyam nasu harau kumai da sel mangan bagi mota lekai de leiriba sotharaba school sing da oina mateng pangbi yo hana Gyaneshwari na apil torkli USA ki Los Angeles ta pangthokpa INDIEX Film Fest ki West Trailer teaser da India ki oina Manipur ki Nuravi The Virgin hariba web series asina title loba ngamla krei Nuravi The Virgin hariba web series asi Joy Chan Moirang them na direction pi bane panba yabadi hariba web series asi Brazil ki Rio de Janeiro de November 15 dagi 19 phawa pangthokadoriba Rio Web Fest 2019 da so Best Trailer category ki damag nominate torkrba film nei Hauzik Sanabi Pauda Kuntramanga Suba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament KNMM Riding School Team A Singjamai amadi Samuro Polo Club Team A animak mai pakrei Polo tournament se inga se sana ki batare chuba match ta KNMM Riding School Team A Singjamai gi Sanaroi W Zoni amadi O Roger ani na panjil ahum CH Ajina panjil ani M Homen na panjil ama Chanduna tournament sidagi mapan thokraba Eastern Sporting Club Team A bu panjil mapan na mai thibu piki sathakiba Polo tournament se inga se sana ki nipan chuba match tana Samro Polo Team A na Kripsan Naurem Thong Team A bu panjil taruk sino da yamna lakche na mai thibu piki match se da mai pakraba Samro Polo Team A ge sanaroi o pai khom na panjil mari A abung amasung AK ibomcha ani na panjal amamam chanki Manipur Horse Riding and Polo Association ki miyang makha da chathariba polo tournament sida Manipur ki tongan ba mafam singde gi lakwa polo team kuntramari na saruk yari hayeng makha taba match ani sanagani Salai taret kangkut wanggoyam di klasa kainau kangkut ani
हुम्पू मरी सुबह सार चुरचान सिंह की CSICB मेमोरियल लीग कम नॉर्थ कांग टूर्नामेंट की फाइनल लंबा तौनरगनी ngasi pisum thong oinam lerek teleba irei makangkut ki kangsang sana ki bakang tournament asigi ani suba semi final adada klasa kainau kangkun ahan bahapta panjal mapan namadi ani suba bahapta panjal taramari puna panjal kulumdoi loinana KKCO kaisam thong kangkut ilangmam laikain ahan bahapta panjal nipan ani suba bahapta panjal taranithoi puna panjal kun san ki ba match adada klasa kainau kangkuna KKCO kaisam thong kangkut ilangmam laikai panjal ahumda maithiba piram laga chathariba kang tournament asigi final changmangam ki Manipur की पुवारी के सागोन अदुन लाक्लबा कांग मसाना सिबो लमदम सिगी लेहाउ द लेप नाइदन सानन न बहोन जरिबा मणिपुर कांग एसोसिएशन की मियंग मखादा तेका कांगकुर पिसुम न सिंदुन पिसुम थोंग ओइनाम लेकाई की इरेई मकांग संगदा चथरिबा कांग टूर्नामेंट सिदा लमदम सिगी कांग मसाना बु पामजबा तोंगान तोंगान ब कांगकुट क्यान सरुक यारी मंगा सुबह श्री श्री गोपाल देव कांग टूर्नामेंट की सही हुम्पू सुरब सिंगी सुपर लीग कांग टूर्नामेंट ngasi पांगथोक हौख्रे हारी यास्कुल कांगकुन सिंदुर ngasi हौखिब कांग लीग असि आहानब लीग मैच ता सिंजमै कांगकुन पांजल तरा तरुक CRC खुंद्रापम कांगकुन पांजल तरा तरुक सन बदगी मैच असि ड्रॉ ओइखी मणिपुर की तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदगी लाकप कांगकु तरे सरुक यारिब कांग लीग असि हयेंग सानगदबा लीग असि अनिसुब मैच ता यास्कुल कांगकुरम सुंग LAKKO कांगकुर खोंगामपाट अनिन लंबा तौनरगनि हायना कांग टूर्नामेंट असि कन्वेनर न थादोरप चेरोल मदा खंगलकली बिहार की वोद ग्याद चथखिबा तारामंगा सुबा यूथ बॉयज एंड गर्ल्स यांखै तरुक सुबा मेंस अमदे कुंथ्रानिथोय सुबा वुमेन जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 दा मणिपुर टीम ना कुंथ्रानिथोय सुबा वुमेन जूनियर की रनर्स अप टाइटल लौबंगमलखरै चैंपियनशिप असिदा मणिपुर गोल्ड मेडल अमा सिल्वर मेडल मरी अमदे ब्रोंज मेडल अहुम पुना मेडल निपान फंग ngamlakhi चैंपियनशिप असिदा मेडल लौरखरबा सानारोय सिंग अदुदि Y सिलहैंगान बि चनुना गोल्ड CH निर्मल P उमेश्वरी A अंजु अमदि M मार्टिना सिल्वर लोना लोना K नोमिता W सपना अमदि P सनाथोइना ब्रोंज मेडल लौबंगमनरखि मापन सुबह कांगजम कर्नजित मेमोरियल सेकेंड डिवीजन फुटबॉल लीग ता IFC लांगोल माइपाखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियंग मखादा YWC मालोम नसिंदुन चथरगलिबा फुटबॉल लीग असि ngasi YWC मालोम गी सानाबुंग साना की बतारामा थोइ सुब लीग ता IFC लांगोल ना SYPA अवांग सेमाइबु पांजल मरी अनि दमाइथिबा पीबा ngam इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन लेबा फुटबॉल टीम तरे न सरुक यादुना चथरिबा फुटबॉल लीग असि हयेंग सानागदा बतारानि थोइ सुब लीग ता SDC सामुरो अमदे SFC तेरा खुराइजम लेरक अनिना लंबा तौनगदौरी थौबाल मेला ग्राउंड थौबाल हॉकी एसोसिएशन थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिंधुन चथरिबा फर्स्ट स्टेट लेवल ओपन मेंस 6 साइड हॉकी टूर्नामेंट की ngasi सानकिबा मैच ता थौबाल हॉकी एसोसिएशन माइपाखरे ग्राउंड अदुदा ngasi सानकिबा आहानब मैच ता थौबाल हॉकी एसोसिएशन ना CDO चरांगपापु पांजल अहुम अमदा माइथिबा पीकी टूर्नामेंट से सेमीफाइनल मैच लाखलेबा तांग कुनमंगा दा सानरगनी मतंग अस्वाद बुलेटिन से टेंशन जद्रिंग की मांगोइना हेडलाइंस हमन पिजरी अक्टोबर 13 की मनुंग नागा पीस टॉक लोशनगनी हाइबगी चप चावो वाफम ऑफिशियल ओइना फोंगदोकपदि लैति हाना न्यूमाई न्यूज नेटवर्क की एडिटर विटोबो न्यूमाई फोंगदोरकली कोकोमिन लाउथोकिबगी मतुंगना नागा की वारोइसन पुरकपदा हिरम अमतद मणिपुर की अपुनमगी सत्तम कहन यारोय हाइदना मियामना मफम क्यार वाकन विफम फमदना प्रोटेस्ट तौनखरे NPF से मणिपुर थुगाइनरब थोलक पॉलिटिकल पार्टी रा हाइबगी चिंगनब लैरे पार्टी असदिगी निकुप नावम सिंग लैब मथौ तारे हैना MPP की प्रेसिडेंट O जुगिंद्रो न फोंदोरकली
Manipur Pradesh Congress Committee की President Sindokre AICC ना हान Education Minister और Moirangthem Okendro bu MPCC के अनु President होइना खलक्रे अमसुंग कॉलेज कुंतरुकी अपुनब माहिरोई सात्रेट सुन अहुमना सरुक यादना Manipur University की कुंत्राउन दोइसुबा इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल 2019 ngasi dagi Manipur University की Administrator Journal sin hudokre